Pozdrav youtuberi, ja sam vas dobrodošli u novi klip na mom kanalu i na početku želim da kažem da je ovo neki novi serijal što želim uvesti, pošto dosta vas me pita to i jednostavno onak kak želite još nešto znat napišite u komentar, napravit ću klip i o tom, pošto dosta vas me pita Razore kak bi ih hopat, koja je najbolja rezolucija, najbolji crosshair, najbolje ovo, najbolje ono. Znači ja sam na dva akaunta udario global i evo na ovom sam MG2, imam 17 sinova i nisam još rank upu. Tako da ću probati na ovom i ne znam, možda vam bio dobar serijal tipa da napravim Road to Global opet. Ali najviše ljudi jednostavno pita Razore koja je znaš najbolja rezolucija kao za CS, znači s kojom ti rezolucijom voliš igrat, zašto ovo, zašto ono, zašto ovako, zašto onako. Znači, svi misle, znaš, dobije kompjuter neki od tipa šta znam, grafička GeForce GTX neka, dobije neki dobar procesor, dobije RAM onako jedno 16 giga i svi misle sad tipa kao znaš, ja mogu igrati igrice u 300 FPS-a na Full HD, što vam je 1920, 1080, znači ok, možete igrat, sve to super stoji, znači evo na primjer ja imam konstantno 300 FPS-a, nebitno na kojoj sam rezoluciji, ali gledaj, ti ako hoćeš postati imalo dobar u CS, znači morate imati jednostavno manju rezoluciju. Zašto manja rezolucija, sad će pitat dosta vas vjerovatno. Zato što sa manjom rezolucijom vi bolje vidite glavu, na primjer ovo na Full HD ne možeš vidjeti ovak, znači ne možeš, evo tipa vidiš demo, vidiš glavu tamo, tu nećeš na Full HD vidjeti zato što, dobro, sad će neko reći, no vidim ja ovako, vidim onako. Stavite na manju rezoluciju i vidjet ćete kako ćete igrat nakon mjesec dana, nakon što se upraksate i vjerujte mi, tu će vam biti najbolja stvar što ćete napraviti ako želite malo veće rankove. Ima dosta vas da ne može izaći iz Silvera, iz Gold, Gold Master i tak, ono, ali najviše ljudi imaju problema sa MG i DMG, tu odatle se ne miču, tako da, ne znam, ne znam šta da vam kažem, morate uvijek nešto promijeniti, pošto, ok, mogu ja razumjeti, vi se naviknu na dosta stvari, kao, navikao sam na toj rezoluciji, navikao sam na taj sensitivity i to, ali, ako želiš biti bolji, moraš nešto promijeniti, razumiješ, nešto ne ide, tako da, evo, znači ja ću vam pokazati koje su najbolje rezolucije da možete igrati, barem po meni, znači ovo je samo moje mišljenje, neko će reći drugčije, ja govorim svoje. Znači ja igram na 4.3 1280 x 1024, neki igraju na 1280 960, neki igraju čak i na ovo 800 600, ali znači bake uvijek, nemojte gledati da vam bude widescreen 16:9 i da igraš tipa na Full HD ili da 16:10 i da igraš tipa ovak. Nemoj to. Gledaj na normal 4.3 i gledaj tipa da se od ovih rezolucija neku. I ispočetka će vam biti čudno 100%, znači bit će vam kak se zove 100% čudnije, ali naučit ćeš se jednostavno sa vremena, ono, ne znam, naučit ćete, doslovno, sam trebate igrat. To, znači, CS je tipa koju morate igrat da bi naučili, na primjer koji PUBG, koji Fortnite, koji svaka druga igrica doslovno moraš igrat da bi bio dobar u njoj. Ali kažem za ovaj što s hard staki u MG ili tipa šta znam u DMG ili tak nekim stvarima, znači morate gledat tipa da promijenite nešto. Za njih pričam, tipa ne možeš ti reći da uvijek su krivi teammate-ov, znaš, ja dođem queuam sa 4 Rusa vam tam, dođem vaku, dođem naku, jednostavno fora je u tom da ne gledaš uvijek kak ćeš blimat nekog, to sam pokušao jučer trend objasniti, znači igramo tipa, vodimo 3-0, znači prve 3 runde s prošli, igramo CT na Mirage i izgubimo jednu rundu i on flame ovog. Izgubimo drugu rundu, on flame ovog. Izgubimo treću rundu, on flame ovog. Znači, i šta je postigao s tim, natilto je svog teammate-a, natilto je sebe, neće nijedan da igra zato što se ljuti. O tom vam pričam, morate se promijeniti ako želite malo veće rankove i to vam je to. Tako da, nadam se da vam je bilo ovo i malo korisno.
uvijek vježbajte ovak malo, pošto ja sam tek sad upalio CS i ono, želio sam da snimim ovaj klip, kako što da ne. Taj da, nadam se da vam je ovo korisno i malo bilo, znači, pokušajte jednostavno, nemate šta izgubiti od toga, ono. Tako da, ako ste uživalo, stavite like, ako ste novi, subscribeajte se i bit će još tutoriala, tako da, jednostavno, hvala vam što ste gledali, to je bilo to i pozdrav.